gihugu cy'Ubushinwa ni hamwe mu haba ibintu n'ahantu hatangaje. Kuri uyu munsi turagaruka ku kiraro kizatawa mu minsi iri imbere cya Hujang Grand Canyon, kikaba aricyo cya mbere kirekire ku isi. Iki kiraro kiri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa mu ntara ya Guizhou, kiri ku mugezi wa Beipan, kikagira uburebure bwa metero 2890. Ikiraro cya Hujang Grand Canyon cyatangiye kubakwa ku itariki ya 18 Matarama 2022, ubu kikaba kimaze gutwara miliyoni ziri hagati ya 280 na 350 z'amadolari y'Amerika, hacyubakishijwe ibyuma bipima toni 2020. Iki kiraro giherereye mu ntara yiganjemo imisozi myinshi, cyubatswe mu rwego rwo koroshya ingendo zaho, aho byitezwe ko kizagabanya igihe abantu bakoreshaga batembererayo, kuko kizava ku masaha 2 kikagera ku munota umwe wonyine. Zhang Shengrin, engineer mukuru w'ikigo cya Huizhou Highway Group kiri kubaka iki kiraro, yavuze ko imirimo yo kucyubaka igeze ku kigero cya 95%. Zhang yagize ati uyu ni umushinga munini uzanyeganyeza isi, kandi uzaba ari uwa mbere mu byerekezo byombi, ndetse uzagaragaza imbaraga z'Ubushinwa ku kubaka ibikorwa remezo. Kugeza ubu hafi ya 50% by'ibiraro 100 birebire ku isi biri mu ntara ya Guizhou, ndetse ku 10 bya mbere Ubushinwa bufitemo 7. Ibindi biraro birebire 3 muri ibi tuvuze harimo nka yavuze Sultan Selim Bridge cyo muri Turukiya, Millau Viaduct cyo mu Bufaransa, ndetse na Beirut Bridge cyo muri Mexique. Ndagushimiye cyane, ndi berwaga kuba Prudence, iyi ni Sango Star.